Hello, LV signing in. Video masalama khan switchun zomzel turati chanchinom nuala. Kang housing a khan graphic card on swak thar tura. 5070 le 5090 the performance speaker kan en ho nonani. 5090 lam hi hanen masa potila. Jensen huang a khan 5090 hi and 4090 LED performance an 18 CS lama aron puanga. Ani taktak MT hi rilru along sa birchuni. Ani taktak chuan 4090 nei sata ni upgrade kha aman laim ti tele 4090 nei lem lo ma se graphic card chuak thar lo tura achak ber hi ala kha fu ve berem ti te pokan hawang chu hemi 5090 ron phor ma hi engine sen huang chuan 4090 kha ron ta lang ma sapota 5090 te funga ta ron mangani 4090 hi GPU a chuan gen masa a 5090 ang ani ang chu a performance po sang tha karena he ve do ti mai ni Masa hei baka hian 3090 tlang khan han en let taila 4090 an tlang zer tran lai khan Nvidia chuan 3090 ni mailo 3090 Ti aina let ni emo a let li in a chakzok an tia Dot an sui han ti top aya DLSS thar le frame generation mang chungin 4090 chu 3090 DLSS thar le frame generation mang thailo chu an han tekin chuan 4090 chu an suyang chuan alo dik tatlap reu ni ome Hetian puan ngam dana ate fungkha chiang takin an sui lang lo bok nen dot ani bik takher lowa ti sak thayang ma se angi langana an ha manga an tho dan emo aminga rasterization kanan en chuan DLSS le frame generation mangtel lovin 3090 Ti ni lovin 3090 pa ngai laka 4090 kha allet potling lo 80% velin achak ti ania 3090 Ti laka hi chuan 60% bor velin achak ati thaibok 3090 aya 80% na 4090 achak dan hi han endon tangila Games Nexus lama graphic card dangten an tekin na hi lowen sak tangila graphic kan muang hian CPU lamin game khel ati khai lakte ni lo chuan 3090 and 4090 hi 80% bor velin achak tlang phuini chuti line 3090 Ti po hi afale memsan lo heng performance ho hi 4K resolution lama en an nia Minan man larzok resolution 1080p lama ero chuan processorin aphak chin bak athen pui zel wangin FPS sang fal hanti tur om lutuk theilowa an frame mu zat po GPU niam zok ten ai nang tlang view zelani GPU dang ho hi resolution niama an chak zok tin ani lovin CPU lamin kan resolution man alen le te ta zirin atha man thei nen a frame sonor chua thei chin a om wang zel zok ani e hi CPU bottleneck an ti chuni a GPU man lam han en chuan 3090 kha dollar sang khat zali somkwa pakwa ni in 4090 hi dollar sang khat zanga somkwa pakwa ani thunga amana ringot te khin phei chuan in dollar zaina tobela 7% verin tobelin 80% verin performance kha anei bel athi thayang 3090 nei sa inamri tungtan chuan aman hlal tuk athi thayang 5090 a ve thung hi chuan 4090 anglo tawin tlem chuan an fak war lo ve dawa Sili chung po chuan 4090 LED ni anga chak an lati talani hei hi DLSS le frame generation tenen vek ani arin om khop mai ama topa atha nei ang rasterization mang chuan chutil tuka 4090 le 5090 hi anin thlau em marin omlo 4090 tanga 5090 in upgrade tur phei chuan 5090 man hi dollar sang khan zakwa somko pakwa kai chaudor maya 3090 le 4090 tekina 7% bor vela to bela 80% chak zok chu azia view line 4090 le 5090 hi chu amana rungat 25% to bel dai thunga hetia an graphic card nei sa tele an tu da chua te zong ne na han hir chuan 5000 series hian base ron khum view te ni lo chuan 4090 laka 5090 hi chuan alo bera aniam lama 30% emo asang lampanga 70 tang 80% vel thal chu base ve therinom adot le chuan RTX 5070 lo en ve leila hei poi 4090 ang performance nei khopa chak anti vele a an pon lai lo en tan phei chuan in thulomom do me ne GPU chakle tlom si ti turang deuh kha ni do ona eng po chuni se Nvidia lamin RTX 4000 series an pon lai kha tuna an tiang tho hian 4070 super kha 3090 aina chakzok ti in thuan lo chu vele to a hemi hi adikem ti kha YouTube lama channel Daniel Owens ti hian lo en to a
a video mi screenshot tlem hian en sak lokila a game man ho hian a vai chu kan hmang lo nga pali kan en don ani chung te chu Baldur's Gate 3 Call of Duty Modern Warfare 3 Resident Evil 4 remake le Lords of the Fallen ho hian ni heng game average frame nei ho hi kan lo en don ani screen ala nang hian veilam hi 4070 super ni na ding lam hi 3090 ina da a screen veilam hi ren chuan akin lama hian pahnia average frame alan na da du na hei hi kan en lai tur tak chu ni ama se bera Baldur's Gate 3 1080p ultra settings a hian 4070 super hian frames a som pakua ne ya 3090 hian frames a som ni pahnia nei thung 2K resolution ultra kan en le chuan 4070 super hian frames a som panga nei lain 3090 hian frames a som pani nei vele 4K ultra resolution kan en le chuan 4070 super hian frames som ruk anei lain 3090 chun frames som sari pali anei ve ni Call of Duty kan en le chuan 1080p a hian 4070 super in frames a thum le som pakwa frame mu lain 3090 chuan frames an hi som li pariat na mu ni 2K resolution kan so le chuan 4070 super hian frames an hi som thum paruk mu lain 3090 hian frames an hi bor vela mu vele a 4K resolution kan so le chuan in 4070 super hian frames a som thum pariat na mu lain 3090 hian frames a som thum pathum mu vele ni Resident Evil 4 kan lu le chuan 1080p a hian in 4070 hian frames a som li pariat na mu a chuti line 3090 frames a som thum pariat mu ve ni 2K resolution kan so le chuan 4070 super hian frames a som pathum win 3090 hian frames a som pakat na mu ve ni 4K resolution kan so le chuan in 4070 super chuan frames som ruk paruk nei in 3090 hian frames som ruk pali anei vele ni ato bera chun Lords of the Fallen hi 2K resolution na DLSS man lo le 4K resolution na DLSS man lo kan don ani ama sign 2K resolution bi ka hian DLSS lowin 4070 super chuan frames som nga pathum manei line 3090 po hian in frames som nga pathum tho nei ve ni 2K resolution a hian DLSS quality nen kan en chuan in 4070 super hian frames som rit pathum mu line 3090 hian frames som riat mu ve ni 4K lama kan en ve chuan DLSS tel lovin 4070 super hian frames som ni pakwa mu line 3090 hian frames som thum mu ve a 4K resolution and DLSS quality mangchung hian in 4070 a frames som nga pani mu line 3090 a hian in frames som nga pathum mu ve le ni 3090 le 4070 super din huna hi chuan NVIDIA lamin an thu chua hi an war do ma ti apom thei rolin adika chin te po om vele thawa heti an frames mu thei zat ten zong hi chuan 4070 super chu 3090 a in achak so khanti theina hi chu Call of Duty ni do maya ma se chu ti rolin game danga chuan an in tluk tlang ang rang viau ti ani le hlom Tren kata 4070 super sang tren kata 3090 chuti rolin an frame hu dan te zong nen chuan anin tluk tlang viau ti kha tu tan po apom om deuh berin lang NVIDIA lamin 4070 super hi 3090 a in achak zok an ti hi a graphic card te tho dan en hian poma har deuh hlek ati thayang an pahnih han te khinna danglam na langsar zuala chuan point khatna 4070 super hian technology thar ken telwang hian ray tracing ti ang vela 3090 a in athok thada hlek ti ania point ni na an tho dan in ang renga 4070 hian 3090 a in karen mang klem do thini le a point humna chuan 3090 hian memory anga zo resolution sang dewa game lian khel in atha fei pha do hlek ati thayang an man ero ain thlang reng le thung heng zong hi ngai to tel vekin 5070 performance turang chu soi neu tam hle a 5070 chuan frame generation la DLSS manglo chuan 4090 chu phalawang tiang te chen khat chuan 5070 le 4090 chu rasterization chu mangin atluk theyang ti te ponom thawa 3090 le 4070 super te NVIDIA lamin an ron khai khin ngam dan hi ngai to tel chuan thudik po alawin zep ve reng thei tho bokani hei wang hian tuna takri hi chuan be sei pesang lovin 5070 le 5090 review ron chu hun na hian thu chiang lo om zong te por ru ru vek tu rangai thayang
tunlai a heng graphic card har pon lim chona hian Nvidia lama chuan frame lem mangin performance ani lo ang ain an tilang sang ti te thua nuk maya frame generation kan ti hi ani ome hemi chungchang po hi video danga kim changzoi kan la bo zui lenga tunari hi chuan ataka mu thura lom lo hlom nen Nvidia lama tanga thu chu omsa hetia kan mu thei ho tang hian engmaw chena chuan keini a hlir tu tele dor tu turte hi chuan mania ngai dan siam dan te po kan riat bel pha ve ngai ka be sei katizong kha voin lama kan en ho thei chu ni se video hi lo lo pui ai shet chuan comments lama ngai dan te lo tho vela video hi ni like le subscribe kan lo ve ngai ka be sei ale pe kan mu na thau don nia Elvia signing out